Gana Phai Tongkha 2024 Lok Sabha Chongmari aboni bisingo Bharatiya Janata Party ni haste tangphang achugthai ni simi yakarna naikha Kishore Barman naikol mungni simi barjano yakarna bagwi Bharatiya Janata Party pradesh achugphang Rajib bhattacharjee no tang salo koktun bwlai rwkha nalchar kendro ni MLA Kishore Barman aro rogobo saklaikha laithani 2021 bisini 8 July Pochim Bongo BJP ni tangphang achugthai ni simi bono thai yakarna bagwi gosimung rwmani Bharatiya Janata Party ni rashtriyo achugphang JP Nadda a bisiwano 20 Julayo bono Tripura hastini BJP ni tangphang engei keplai engmani a jorawono pradesh achugphang eba tabogni mantri ogra Dr. Manik Saha 2022 bisiwo Rajib bhattacharjee pradesh achugphang engei chonghorjaka afruno bobo Kishore Barman no toni rwkha haste BJP ni tangphang ni thayono Saksano koton naikol mung khlailai thaniwo bisiwono romui samung khlaika Kishore Barman o bisiwo Bidhan Sabha Chongmariwo 21 nalchar kendro ni simi batai mangkhlai no chonghorjakmani ulo MLA bo engkhabo tabok Bharatiya Janata Party ni khoroksa borok kaini thairogo tongei mangla khni wanchuk tongkha Kishore Barman tai bodol ni khoroksa kaham samung khlaine wanchugi pradesh BJP ni achugthai no yakana bagwi nahani tongkha pradesh achugphang Rajib bhattacharjee ni thani tangsalo koktun bwlai rwkha nalchar kendro ni MLA Kishore Barman Bureau Report Kokharang